Occupational Health Safety and Environment Officer. And I'm in the veteran command of Brunyai, as a bamboo who here in the veteran command. Na Yashanti, Mr. David Agbemabiase. Ewa. Mr. David, good morning. Good morning. Apomi dear. Nyamiadon. Nyamiase. Let me have me with my yes, dear. There's a Nyamini Edini. Oh, I am Afisha Panzo. I think I'll bet to you. Nah, if we are say, Adia Bakua, a yes, I'll be able to see any panel in the Aji. Sure. Who's go when is it go? As when you Ah, now from our home make a case, no, a chance can. Obin Yenton. What to mean, Tony, baby? Sure. So, when Niji Ukodam when Ninji, Usora Humachia, Diachia, Moninji. Sure. As I say, if we are saying no, near Dian on nature. It's a baby, I'll see a papa. Yeah. What they come brabo, I'm a woman. Sure. Obi officer umbre, just out that V8 moon, just umbre, there be. Put me at that room, a brand new so. Even though he and you may be. Wasumujo. Yeah. Yankopon and cow. So sure. Mr. David Agbemabiase, your occupational health safety and environment professional. Obani, what about 2 years soon come let me start from there. Oshe Krata Ghana Monument Body Diabaya. Omasemo mo come from the tourism perspective. For reasons of safety, and maintenance, so they have to close it. You see our dirty Christmas, and of course, your Christmas in the Niagara. Now, you as a safety officer, a reason for this imminent closure. I mean, 18th. Now you're releasing statement 19th. You're closing that grants and a statement in looking at this steps or my tekiamba earlier no as a safety officer. Do you think say normal to see this? Yo minia. Yeah, by Mike Nika Krama mina. Yo minia bema. Udine bio. Akokwa. Mimidine David. Nhyira. Agbemabiase. Before the make catchy. Agbemabiase. Yes. Wow, wonderful. Well, the way I make boys make catchy, papa. And penny food deep, I would do. They call secondary school form 1. The boy media teachers, hey, small boy with big name. Sit down there. Sure. That be sakati. But on a lighter note, Agbemabiase no in Chemunia miensa. Okay. Agbaneye nkwa. Okay, live. Okay. Bia neye webisa. Send your destiny. Okay. Into your great grandfather's ancestors ebano. Omo destiny ombisa ni sa Nyankopon mayenkwa tintin. Wow. That's nwanwa yefi Agbemabiase no ye dosun. Okay. Akushika kai same so London mini aba. Oh, sure. Ye dosun bebre all over the world. Wow. Or US professors won bebre. Wonderful. Soldier for wom, police for wom. Akrachi for bebrebe. Germany your bebrebe. Na ye papa no ba 1939. Wonderful. So you can imagine Edian baby efi. And if you when you kura benya wait. Wow. Okay, see your family cemetery of Otari. 80. Maybe papa wo menya 92. Wow. Okra kakra. Ebi nyinya bebrebe na medase. Yenko safety. Yenko issue about the castles, forts in Ghana. Right. Yeah, castles here when I do so about 30. Yeah. The operation has been around 18 or more. Sure. Na ni also ye hu ni say. Ye be adwuma bia ye safety professionals. Adwuma ye ni say. Ye nhwehwemu fa adwuma die na ye be di no. Okay. I friend pray information. Okay. And I pre-assessment. And I friend risk assessment. Inti say yesi Nhyira FM ni multimedia. Omo yes ade no. Any yes say was say Nhyira sha. Right. Love sha. We sha. Sebi ya ne wa ha. Baby eja nan. Sebi baby ajonso. Sebi baby etena agin frama. So obi ba ha I was so fa.
no who secretary and so to me who general manager ni nyinaa ya hyehyɛ ɛna wo hwɛ nkane ɛwɔ ha bibia ya hyehyɛ ne wano ya hyehyɛ ne yie yɛmfa bi nkɔhyɛ baby dabi microphone so when nyinaa table bibia ya hyehyɛ into ba ha me ba embraza mentena ha me wie me mra ha bibia ya hyehyɛ enti ɛwɔ se ya hwehwɛ mu sɛ hyehyɛ ne yɛ ndie ne ɛbɛyɛ obi mpra ɛne ɛfɛ no bronica no risk assessment saa konye sɛ nka sigate ha wo ba wo na bɛbom no wa ɛdɛn wo print yɛ risk yɛ fancy ho yɛ ba fort no abrofo na siye castles ni nyina abrofo omadwe mu dɔ omadwe ne so to mu si ni yie nanso ne etie ne sɛ akyɛ yie na akyɛ no nkyerɛ sɛ ɛyɛ ɔman si enya so mfaso ne o sɛ abibi esiesie right because sika de tools no sika we me no ya de man ya wan hwe ya ye be wu ye manyina be de ewu ste na bi $4.8 billion edosu papa edosu bebrebe na de etie ne se ye risk assessment via ye wie adwumadie no ye post evaluation se adwumadie ne edi na kosi sen eboa ya na amboa yen right me twi waba adepa bi so right and say afibia ye di Christmas emancipation enipadom ekọ fort ne castles say ye ekohwe first ye kosua de education 2 ye ekohwe ni esi ya abakosem esi ya abrofu esisa ye nananom twamuko ni ebi ko ye dumaden na ye wa America mo pam ye so mo me yamba ho no ye moja wo Africa na mo sesa ye sa dan na mo de ye hihye mu ye good ye nia ye da ye sika kokko e bibia mo de ko share e bi kura wi na ye ko wa ye first ye kosua de 2 ye ko ye enka ye dum se ade we si ye se na na tie ene na nye afi tourism na maiska ni o ma miensa yo last year ye wie Christmas no now some year post evaluation immediately after the Christmas last year think I say on my evaluation 10 December after December 2024 think I January February March within 3 months I was see yes our report no okay safety professionals be wom architects be wom civil engineers be wom tourism for now so be wom right no mo hwehwe mu say accountant ina be wom ade ye nyamfaso na obo ye nyamfaso good bibi say we say na edan mu edan na woso edan ne kasa no nipa no dom no butwi bae no edan no eho aka wasi ye ho adwuma right ni atworo enti sa committee ne betna sa mo ye adwuma ho ye mfro mu free baby okay edan ne de hu se we ni tima enti e wo se ye den ye siesie na mesre se sa de no ankoso sabre no right si ye Satawale ye show was stadium in Kran so who dey see ko fonta de mpabo ne bikura wu na ededa ho amanfo nyoma fin bebrebe tiade achi omo ye den omo siesie ho nyina abribia ye kesia ane ye bodwa bia ye wi a ye post evaluation akonya ebu ye o si etuaka se nipa yira o si ehwe no apata bi egua edan bi ebu bibia o se ye post evaluation and na tourism industry no so mo hwe nanke wie last year de no exactly o mai hwe mo se bibi boni bi wo ha ya ye ne ho adwuma ni nia no kure no enti kabana no mo se sa de ne yempe budget ye de be siesie against incoming 2025 visitation biom right tourism enti kabana no mo wie da wow enti bibi eden etichima ho omo empanimfo ni dwumadie mu no no wow abusuame ni
yɛwura David Agbemabiase and they didn't come on or safety officer and so health environmental health safety and Ghana Institute of Safety and Environmental so Ghana Institute of Safety and Environmental professional enti or kasa from Nimdim woman safety measures in say one of the reasons Ghana Monuments Board at the buy say omodia close fort and no come any edin so omo anyo madwuma yi last year sanity right now I don't know ekobane say you are part of the stream and then yes some is it signifies almost incompetent or they don't really understand the job? Oh, maybe mu kakra. Let me say, yes, see. Agbebia, you mistake in Brunei eraser. Oh, okay. Eraser. Right. Until you mistake, no paper. What trony ye? Okay. Yembra, yen takio mu piene say. Nhyira FM. Minim safety team account. Okay, so there was safety professionals ankasa ho. Okay. Na obi ho a ne course we safety kakra. Wanye ni nyina. Oh, okay. Safety na abroad. There was job safety analysis, risk analysis, hazard analysis, bebrebe ejumebia on the electrical safety, health safety, transport safety. Those enya disunya ketua. Right. Usunya obreye. Enya fusa. Na the chance minim omo ye tourism there no. Post analysis na kire say dan no atochima. Two. Ye wo kwa mi ebetumi afa so. Nke ebetumi aye adwuma. Se nya dan dia no aye structure no na aye week e wo so ebu ogumu a ye mpenti ntia da bi ebetumi aye me kire yen adwen professionals of safety. Right. Ye de any say dan na ye ko ekotue sika as stories ko hwemu. Se efa nipa 50 a ye beti so ni nipa 15 se na be pressure anya den emma dan sure dan nipa 10 kom ni ati so and 5 so you reducing nyoma you cutting it down ba e be yejuma right and ye 1 and ye 2 se ba se o se nipa beti pi mi ko ba nya obi ana ye pese okohwe dan no sure enti ni omom pese omkohwe dan no or see a advanced ticket online. Oh, okay. She said the open so buku Kumasi Accra. Yeah, flight. Buku no online. Yang 19 airport will be a metrim. Okay. Time start here Niger. Sure. That me ta come Monday be a special meeting. Ultimate chamame. Uko ho na wa ko twetwem we dey online. Okay. To papa utiminya this kind of be future buying and a sport buying. Right. Abibia koto sport buy ko airport ko twa yani boarding. Okay. Finchim. Ne mumu ton be na wotwe. Bosome e fe the future buy e na efu. Okay. Ye toso. Because what ton odi usika ma mo mfanya adwuma. Na echire wa ba be de. Also abe benefit. Nti ma company no enyeska. Right. Na mum de ye pese ye kire ne se. E was say ye restrict ye ma amanfo to online. Nti ye bia ya target say nipa 100. And a beko sa 40 no akohwe. Right. Inti 100 na beko no. Ni atiso aba 50. Inti online 50 no so na akate. Who asese a onya. Sure. Ye tumi enya a lesser number of tourists. Ni nyina safety measures. Safety measures. Wow. Inti omo koso ana no so mu achichem. Se de bia ni pattern e wure mu atetama. Ye tumi enya nipa 4 5. Right. Mwonya botre e basa atorenchem bia anya den. Emba. I believe the tourism ministry needs ye. Omutie pa. Yeah. Me nuane e Santana. De oh abeku. O Kumasi de na be right. Ma hwe na bre me so obeka me. Enti two measures yi. Sankie apply Ebeboa ye. Wow. Controls. Wow. Very effective. Wonderful. Ma me fa sembi Nancy BBC. Na nipa bi bunche ye se omommra be page manye. Me modi. Nipa bi wi me boa. Yeah. Onum ni enti e ba ya me chiro ko ye platform se. Na so mo ye ne batches.
ade a bribia nipa bu behwe bebre no yeah akronfo wom communicable disease levan say broni bi sebi or TB or bo wa say guso sure nipa botwum nipa bo bia ya na hoye sure obi o wa say nipa bo bi bebre a na ne ho meti sankofo no mu wuntem me say the entia man call forces ni say you will training be aminu be rata na mu we PhD yeah entia na mi suro say mi rema mewu obewu tourist site wo soga kope spa ho na di kan ba soga kope right ye ko na China fo ya de bia say wardrobe na ntokuru nkitin wo ho ye de ushema na yeso no atin fifire na wo fat no wo ho srade na nane edru mi so ye de mi hye beto mi se masa bie omo se da bi wa mi ni mi se hwe wo be man papa beto bombo a because mean to me so yeah suffocation yeah obi o hu ikura na ye mehye no yeah ohu domo a enti tourist board o ma ya de tourism company na ya de na mum senko mu hia ye professional level ni bia ye mpanyimfo kura me kura me ye penye bi o ni etnasia ye betumi aboa ay assessment ni ye ye reduce number na be yi ana me entimi ma say dan kasie ni nyina ho problem baby o problem no ni abarike ho baby any problem say 4 or 5 rooms a ye man confirm ko ye ni kakra intin kakra ye no kabeboa ye sure kiyen close no I agree with you. Very good. But overcrowding assembly, you say, I mean, that is December. Nipa beba krum. Ye benantim. Ebi bekwa sorry. Concerts ahodo beba. No waka tourism the ene kakra. But churches, other places are attracting large numbers. As of for no ni mia kano. What are some of the safety measures there? As we go akwemu beboa say be ya yenkote atorenchim bia wo I mean some event centers are holding. Yo openyi medawase. Ni etie ni say eba assurance muni other gatherings a. O see e create ye mass space. Ti say baby e pese ye asore no say ho so ayempe baby eso amframa e fa ho right enye ya so dem ho no because how hope beba especially 31st night no o si enya baby eso na nipa mframa to mi fa nipa sa patakura na bebo aka so dan ho o si ye den ye bo right ene ye number 1 number 2 o sa asore ni bo katon nsuo nipa benom insuo here because metal collection say 5 cedi kura so ma me insuo eni enzori ni bebre nyu 50 pesos say wow pie ko so 5 cedi no so ma me enjoy 1 cedi insuo ye radisi kan wa betua nyankopon no so no na mankwa insuo ye nkwa sa nti wo no insuo a wo je nkwa no mo je say asofo ni the collection ni bitu o say 1 ye expansion bo apata wa so dan no na ebe mu 2 o say providing insuo sorry at least nienu eno ya ba bia hu se yedi nsuo ko ya asofo no ene asori mpanimfo no ba asori mani de wan fa nsuo amfirifi ama akoda o penyini o asori ne to a yinhira ma asori ne nso okay so de bia ye de yima de bia asofo yima na o de o yi nsuo ma ya waboka so si nyame sika dabi nyame no o se munum se mu ye nyame na me honhom timimu o se we nyankopon me so me ye nyankopon enti na ye ka asema ebe mu no right so de bia o kan sem bia ebe me so me ka ebe mu that's the God's spirit away mu no ene me nya nyankopon enti insuo hu hia water hu hia ho pa sorry for mutia the 31st night crowd surprise ya sorry man o mu bro nya de no okay insuo mo de be 24th ni 30 embuso right obi o betumi aga se me volunteer no ato oto no de abegu ho ehia pa ena Johnson dan sebi baby ko eja enan ni mienu nso hia so wan fan ka ho a e ma de ni nsipi na me fa bi nso so security ehia security pa ka ya be park ye nya security ma cars no ye nya security ma so dan no men ka so nyankopon na hwe jai sasem ne ka hunam asem ye hunam na honhom ye honhom yeah ekom de wa yedidi
nsukom de wa yenum nsuye nka se ko bompae intimide bia me catch any people be say ko sofu bi o say konyame be ya sofu no nya serious me ka no crachro sofu obi ba ho wo wan cedi a wo so fama no men ka say ma bompae nyame be ye wo so support no 5 cedi a fama no no so ntu abodo ni so fan ko didi yeah no me bia ye mu bi ye pa even though I sorry and Jim, but if we do that, I boy empa. It's security. And I answer I ye fee one show. Right. Say ye ko 24th, 31st night. Why ye feel Sabre no so akromfo no wi ankrofo pa. Exactly. Bo red dem ni ade. Ana mistake bia ye wo area ne say. Ye ni panka. Obi ohun we there any bo any scan me ne nya fine. There be ebi ni o 31st ye nyina ye kwa asori. Right. Enka ye man mo ani edin kakra no. Omo so nhwe TV. Ana omo ntena community ho. No mo so radio. Say fie be 10, 50 na mrantie be 5, 10. No ma so radio. No mo tie asori no. No mo ma watchdog. Right. Mo ko e no mo hechiri. The same thing. Me class in the major 31st call because me who say e normal. And it say one corner and katemu da buy and kabeko heaven. Okay, 31st and buy. 29th na Ghana e boom. Enti ubeko heaven and now unko bra. Eden ya ubeko. Enti wo fie bompa ya nya me betie. Me nya miracle bi. Me really me imagine akwa sorry. About 6 years ago. Jeff, check your WhatsApp now. Me ti dem am se Nyankopon. Me chiro nyoma 1 2 3 4. Ni nyina be mu. Right. Man ko 31st aso dem wo me bompa wo hall. Me re me magidi me se dem nko. Me ye me dia. Me ye me da he o ba ma sorry me bi o mu. Ade na me pe nyina be mu. Within a month and 2. Right. Oh, enti security hu here. Yeah. Very necessary. Very necessary. Mr. David Agbemabiase, Safety Chapter Chairman for Ashanti Region, Ghana Institute of Safety and Environmental Professionals. Ti Bambo hun sem December, we need Bambo. Ntinu okasa sorry dem bra Facebook in 104.5. So share picture ya e dia to su ya. Say sorry dem why e bebo ape su sei no, en wo tu hunfo. So who said o my overcrowded wo eye screen so no. Say bi no se asofo na hu hia se mu ye ni sei. Afen su 31st ni nipa no bebo so said the other screen is we ese mutimi ma omunsuo no se be ya ebebo ebinim nkwa ho ba we won skom de no ne ade bi kra no condition bi dada bu wan se no so no akofa asem aba enti wakeka ho nsem etu for how we will live safely through a Christmas season na bibia etumi akoso eno mu nkomo e de egusu a ye die no wakire bambo so a wo kwa abonten a wo fie no eno so obehwe no aba ban but yenhwe edu Christmas ya eja hyehye ne ade fire safety ehun sensem no so no ye be ye dan de na ye ya na empempi no ta e ma ye hu sa fire I mean hazards no no yo mini apenyi meda wase bio ye ka eja hihia emprepie bi o a bebre ni free yen ya right o be kwa sorry Nyankopon ho na woko nyame na oti mu dada okay mi da mu yentam mi bentam adwa yentam to nyama ne ntente kiki ka no ko wa man kola ni pressure undue pressure udi wa share kola na ma otu ade ewie no wentu ayo no yeah mukodru aso dem a se nka Nyankopon ohwe nipa ubehu ani yesu fi ahye nka se wo nka Nyankopon bedum janama efri ya okay pesa yetie ni yi me pentem e ma fie hye right mo me yentu ya tade ka na miensa ne akwa asore no a ntu mo ntade nyina nguo enye dana ye be kwa asore no ne yetu atade pressure be ba so ye papa enye adisua hunu okay abibia nkaboni semu bomodi ntu ntade ye den egu ho tu bako bebi a no yi baako ko bebi a eya ade papa right e ma okura wo save electricity sure de bia auto baako e ma wo boka okay na wo tubo mu a e boa wo okay na ye nja electrical fire no e be no aduane gas nso e ma na ya ade bia e yere no bi mu ayen
Okay. But the inquiry just no akwatena ho no TV. Saa de no dangerous. Enya de papa. Esi India for movie. See ya omunya no ho kra nya akwatena ho. Oh ye nkwan wo no amu emu de kakra ma akɔhɛ. Da bi banchi ne sijaso. But more de tina jade ho. Ne wie. Acha 30 minutes ube bibia. 1 hour kra. Wa wie wa bo ho ban. Dan boarding. Yeah. Gas na ehye no kra ne boarding. Sure. O gas sakura hwe brands awoto. Enya asem ge. Nti adan na wonya botre. Woni nkoda na mo ne ombe duane ne ntena ho. Sa wonko akura tena ho ye woduane. Wo wie TV na da ho sa. Me bra me to TV ma hwe ne 2 days be. Basically me kwa bedroom straight to. Yeah. Me ko ho me chian kwala no mo na ehwe mo ne o ma me. Me ni ho me hia de bi. Sure. TV de dia wo de ejira ye hia bibi. Be me bi ye hia bibi o boto. Etu de TV hwa be da ade na ba. Yeah. Enti me adwene ni ho. Na mum ejade o ya dia tena ejade ho. Me ma kwala so ntena ho. Ze kama me. Ko fitina ho me ba eja ba o hu ade kro. Na adwene ni swa. Before Baba Fro na washi. Yembra prevention. Okay. Ejade say na fire extinguishers wo. Ebi te se gas mienu akasie mienu. Ebi a me safety ntia. Akasie mienu. Wo fire extinguisher. Me am ebi a me dan. Wow. Mienu akasie pa. O so obi ani bo nya de so obi anya bi. Esi ni fie. Esi ofie mienu. Baako mienu. Ni esua sane yesi yusu no. Obu a single room no han hu. Ehia hu. Okay. Edan bi ehia. Eja na betumi efri single room anya flat mu. Na no nya say ye mra bi na nke hye ma fie wura bia to bi bodan no. Because say landlords no, that will be their responsibility. So umbe say fie bia wo si fie na de ama han ko ade you are generating revenue. And you just say wo to fire extinguisher protected. Can that be? I think say ye ne sa so anke bebo a. E betumi last this year me penyi ye call affordable housing. Right. Sure. Ye call fire training drill ema. Right. Enti nipa kakra bi ne toy. Na de me ya ne se cratch for kra wo ka kire so mo to fire extinguisher. Na akoye bibi o. So cratch ni o. Mi wa se bi etumi wi bia na eya na ntwina mi ye toria so wo to fire extinguisher. Ne bo onya dia. Na ka kra obeko bi ka na bi ni. Na yesre ahoden ye train safety bill say aban omo be sign. So omo sign a enema pi be ye adwuma gidigidi organa. Wow. Safety bill parliament eguso our process. What are some of the things safety bill no bill empower occupational health and safety professionals. Okay. Na yetumi nyuma bebre. So far juma advocacy to say na amofra mi baba happen. Mako garden city akọ Nhyira oyirepa mako mako radio stations bebre abibia mo de my free me eba ebi ni o na se aban ebe so ya hye no mo sign dia na che se dwumadie ni betumi edi mu ye ka ye twikai ye wade bi o ye fe no air quality bill EPA for ho newo na nso hwan na check air quality bill no on se majority ye fotrotro ye mu bi ka say nipa bebre teacher for doctor nurse for trotro na inflama be no mo home pollution fina africa no musie kumu na ya ban onum se ku nipa kakra sure wa ye boy eso obi enya asma obi enya we efri sa enmusie no na se safety bill ne ba sa ban bo no be betumi aye. Okay. Uko DVLA ye be show mo car ne boss park na enmusie ba me man road worthy certificate onko service car ne yi e biti fie kra no maje ebeba enche ebeba so nti wa wo car nya ne bomoden. Okay. O car enmusie aban cars bi mu nso enmusie woto omo kwachi obi omo de aso na enmusie kumo hadwin ebi okra wo hu animpo abranche bi wi ye ka safety ho asem otwa loto area na wo wu ye no ya nti ase ya nko hospital se o asma na edura nyumre a otwa loto na asa akodi trotro mate eti o se mate ni trotro musie no o bie no ohome da ko ye se o dae
Odaya was soon to me home or came so before Mubaya hospital or co. That's money by. So say, Wako home, we see a finwa or try to know this cannon so that you are quite week a crash or a double work. It's a bill we never buy a bear enforcement, a die, see a young Katan will be sit down and be a tin. I was a Katahunina. Oh, okay. I am construction safety. Okay. Who sit down a Katahunina, O Concraya, or more net to be a decata than Hunina. Right. Net to see a fish rubber for more. As I Juman and Enso. Because be on the meme causes here on Babome. Because I'm running your mind. Because university be no big general so yet dying boom or the hammer. Me try the video, man fan to abonti. Now do me see. Hey, massa free what who try video. Let me join here. Because I'm ready. But the children in penny forms. This is bad. The whole university me see yes. Safety in Yajuma. Right. Into safety no. Here. Right. Safety ni yenum dada. Nemum ni suade no wo bebre o se sua kadada no right say titifo so dware aya ntonyom safety ntia ehuro no bewura omu right bewura onum bewura ohwenim right no collapse okay no wu right enti safety de yenim dada nemum abrofo am yesua ne mo wo say ye de nante na bronye ye hotoye yenka ahyenka mu eti card ye no na yemfansi minim say bronye mu ano ye besa akoso edidi nkomodi cars no so akwantempo akobedie no so no de na mohu yo any say a driver for pi car no mu no ka ene e ba ko dey get Eric on why na na etoso mienu e ba se nipa eba kurum say eye bro nyamre say ya driver for ni pi pre omo ho o pre ho akwa o pe nipa right intim pe pre ho no na wako nya nkwanhia right na na etoso miensa maintenance kana for driver for pe maintenance ye maintenance bro nyabre o break nya eno amefo car bi ne ekofumesa ekwotiso o change clutch na kr na say masa car ye mwa wo beja o sikwem osi minumu na meye so hwenura miami wetedese yeah enti maintenance hia papa na abotre na monim heya nkofo bi ya de bia nya fe trotro tech junction ha ni traffic ba no mo yi afa ho oko ai mi wa ho ni ya ma nipa pedestrian walkway se nipa na engine ho mfaka ana engine ho twem na we yi afa ho pese o kire de eno de police fo no mu hunu enti e bia ye be program bi ya be chi omo ni ama police abe form citizen arrest ya ye be si ye be ya be chi omo ni ama very police necessary right finally mo asue ye no e wo he bi obi pese obedi nimdie bi ni ade a mo asue no wo he ne ha wo betimi afa abaho yo medase Nhyira FM akwanya amode ama Ghana Institute of Safety and Environmental Professionals yeti won kran okay Kumasi me na me yeti okay na ne yeti ne say the whole Ghana no ye ne professional body ye so pa wow Ghana Armed Forces from captain to colonels empenyifo no between 30 to 40% ye member. Wow. Neso mu nyina asua bi. Omu nyina ye members. Okay. Ye CPD ye continuous development programs. Okay. Almost every year to be asua de. Ye national president or ye Dr. Engineer Mrs. Miriam Edufo. ECG on the general manager for safety the whole ECG Ghana. Into whom say akuku damfo o mines mu a empenyifo ne bebrebe members VRA Greco he omunyina Ghana Port and Harbour sure Ghana Civil Aviation ye wo empenyifo bebrebe nti ye eku a adesuaku a emusu wow edimu right papa okay nti me de me number betu jabi bia mo fe ya yeah metumi ehia metimu akiri heya metibe hedonis right nti medini biom David Agbemabiase me na me ye
chapter chairman for Ashanti region. Wonderful. GISEP and Ghana Institute of Safety and Environmental Professionals. Thank you very much. It's been a very wonderful time interacting with you. Yeah, but that's it. Yamisha will be brave. That's it. Now, one more tree, not an ebro. Right, Nhyira 104.5. Mr. David Agbemabiase, occupational health, safety, and environment professional. And he had an